albabu tasiu dambugal jeena ɓangal babu tayammum haray musidɓe julɓe ɗum ɗo no yewta en fiitama muye ko honno tamorte an jabir ƴettama jabir ibn abdullahi radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabajo allah sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki utitu min muhammadu mi okkama min e mofte an ɗen 500 piiji 5 lam yutahunna okkaka ɗin ɗon ahadun hay e goto ene laaɓe annabaɓe feƴƴuɓe ɓen qabli ko adila go'o e majji kanji 5 no surtout min mi wallirama mi okkama mi faaborama bi ruuɓi kulol masirata shaharin distance ka yarete lewru si tawi distance ko yarete lewru no hakkude an e kefeero haray ka kefeero o woni toon hino hulila ɗiɗi wa ju'ilat liya waɗanama lan al ardu leydi ni masjidan juulirde kala kamen faala ka waɗu to heewila min e mofte an nden min juulay wa tahuran e laaɓundi bi mana si ndiyan ala ndi salli gorte si ndiyan ala ndi tamorte ndi lotorte longal bi mana ndi tamorte ko ɗum woni salligorgol ngol e lotorgol longal ngol na si ara ko kayri wujjete tam e sallige ma ko kayri wujjete e ɓanndu ndun longal ngal loote fa ayyuma rajulin kala gorko adrakatuhu salatu mo julde nden hewtiti kala ka waɗu toon yonimo yo o daro ɗon ta o buusu ɗon fal yo salli yo juulu ɗon illa ko ina gootel hara ko gootel e nokkeli jeeɗiɗi harmuɗi juuleedi ɗin e muɗum ɗi hewtoyten ka babun sifatu salah ka kitabu de ka deftere ɗimmere ka fasulun arano yewto en fi sifatu salah en yi o yay toon nokkeli jeeɗiɗi duwaka juuleede wa zakara al hadise o ƴanti hadise on haka hatti ko andi ngolen leydi ndi ko ndin tamete par ce que ko fi tamamu ye wonde wa fi hadith hudhaifa ino e hadith hudhaifa bunil yamani inda muslim ka muslim nelaɗo make wa ju'ilat waɗana malan waɗama turbatu ha mbumbu laydi mayri on kayri leydi ndi lana wonande en enen mofte anɗe tuhuran laaɓundi ida lam najidil ma haysen heɓa al ndiyam wan ali yettama ali radiallahu anhu inda ahmad noko ko ahmadu nelaɗo make wa ju'ilat turabu leydi ndin waɗanama lan li wonande lan min tahuran laaɓundi wan ammar bun yasir ƴettama ammar radiallahu taala anhuma qala o maki ba'athani nelilan rasulullah nelaɗo alah sallah sallam fi hajatin fi haaju ɓe imminilan fi haaju e nder komi yehi kon faji nabtu mi heeɓi janaba ton falama jedil ma mi heɓani ndiyam komi lotora longal mi waɗi hon ɗum mi waali ka leydi fatamarraktu mi fuki fi saidi e nder leydi ndin kama tamarraku daba no daabe hum fukorta no yiiro toon ni gertogal no fuko ka mbumbu laydi ma ndukuwal ma babbawil waalo fuko tallo mi warrino waɓuto on mi juuli summa ataytu nabiya refti mi ari ka annabaji allah sallallahu alayhi wa sallama fa dakartu dhalika lahu mi sifanimo mi heɓirini longal mi warrini fa qala nelaɗo maki amodi innama yakfika andu yo ninoma gaynaninoma anta ɓuula nde warrata na nde wi'atade ƴi'e goo wona luka majji on firirte ko tafsir majji on anta ɓuula nde gerdirta nde warrata mbiyaday ka juuɗe maɗa ɗen hakada wano ni kono noon ɓayɗo wona vidéo wonɗe wona filmage en sakko wona no mi warrata juuɗe ɗen noon on wawa yi'ude ɗo ko explication wonɗe inchallah aray ɗen ɓeydi torondirde balle inchallahu fi no wawiren waɗirde ɗum hara ko an vidéo tawa jama on wawa yi'ude mi mana ko fanda ɗo hakada ko yo on tigui tappu newe makko ɗen ɗiɗi ka leydi o ɓantade o maska yeeso makko ngon o soɗidira juuɗe ɗen ɗiɗi ko ɗum ko fanda hakada aro yey ka waɗu ɗen hara ko an filmage en hara jama no suti image o inchallahu ko seeɗa seeɗa on sayi nelaɗo make yonima nde warratani juuɗe maɗen ko honno noon woni on ni summa daraba bi yaday refti kamɓe nelaɗo tigui ɓe tappiri juuɗe maɓɓe ɗen alegoye ɓe memiri juuɗe maɓɓe ɗen al arda leydi ndi darba tan wahida tan tappande wotere alegoye memande wotere ɓe ɓantiɗe summa masaha shimala refti ɓe maskiri nano ngon alal yamini e dow ñaamo ngon wa zahira kaffahi eko feeñi kon e newe maɓɓe ɗe ɗiɗi ɓe maskiri ɗum ɗon wajihahu e yeeso maɓɓe ngon wallaftul li muslim mi mana ɓe maski yeeso ngon e juuɗe e newe ɗen ɗiɗi newe ɗen e ɓaawo newe ɗen mi mana juuɗɗen ha ka dande junngo ko ni woniri tamamuye wandingol en mo heɓali ndiyan ko o lotora longal no selli ka o tamora ni tamamuye o yaha o juula na be yo waalo o fuko e leydi ndin sifano ammar warri ɗo ni wa fi riwayatin ari fi layli l-bukhari wa daraba bi kaffayne laaɗo piiri sokeje maɓɓe ɗe alda leydi ndin o nafaka fihi maɓɓe wuttiɗe kono wuttugol ngol sella kono ɗo ɓenni wone laaɗo wutti juɗɗen mbi mana fiyo mbumbulaydi ndin iwi no selli kawtigi tappidira ɗe fiyo mbumbulaydi ndin ɗuyto kono noon wuttugol ngol wuttatake summa masa bihima refti ɓe maskiri wajahu yeesa maɓɓe ngon wo kaffay e newe maɓɓe ɗen ɗiɗi wan ibnu umar
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم tamamuye darbatani ko piyande ɗiɗi ɗum ɗo ko o hadise ɗo madhabu imam malik ƴetti gollitiri no selli ko woni ko o riwaya mo adi ɗen addudeɗa a tappande wotere maska yeeso ngon tun e newe ɗen accirano ko ɗum ɗon ɓuuri jiccude ko ɗum ɗon kadi ɓuuri welde fi ɗo ɓe inni won elaɗo maki tamamuye ko tappande ɗiɗi darbatun tappande goo ɓanta ɗe lili waji fi ko maskira yeeso ngo wa darbatun e tappande goo kadi ka leydi lili yadayni fi ko on tigi maskira juɗɗen ilal mirfa gayni haka coɓɓuli ɗo na ko haka dande juuɗe ɗon andi ko ɗum ɗo akhdari tindini fimu e asmawiya emo qaddimatul izzi rawahu daraqutni wa sahahu sellini hadis on alayimmatu hoore ɓen waqfahu dannugol mum wa an abi hurayrata radiallahu taala anhu qala qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah maki as-sa'idu o yindi leydi wudu'ul mu'mini ndi ko salligi gomɗinɗo almuslimi julɗo wa illa me jiɗil ma hay so heɓal ndiyam ashara sinina duuɓi sappo timmuɗi so heɓal ndiyam himo wawi salligi mo wawi tamade o juula e laala fa ida wajadal ma koni noon so heeɓi ndiyam he fal yattaqillah yo hulo allah wacca tamagol tamo juula ndiyam no woodi jooɗo juula no wawi darade modi ɓeeɗo ɗiɗo ko lo a imanu en ni wal yumassahu yo memin ndiyan ɗam basharatahu ɓanndu makko ndu so heeɓi ndiyan yo hulu allah o memina ɗam ɓanndu makko ndu rawa al bazar wa sahahu ibnul qattan walakin koni sawwaba o darni addara ɓotuni irsalahu mi mana o waɗi sawaba mi mana legoy o wi kanko ko woni haqiqa on koni kon sawaba irsaluhu ko foccugol hadise on wali tirmidi no ka tirmidi an abi darri ko yetta aba darri nahwa ko nandete mum وساو سلين حديثه والحاكم أي حاكم أيضا قد وعن أبي سعيد الخدري يتام أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال أماكي خرج رجلان وربدي يلتن في سفر اندر فوياس فهدرت الصلاة اندر كوب فوياسكم وقت هيبه جلد يوني تاينو وليس معهما ما عندي ونداي ما بكو بيسالي غورا كون بيوري كام بديدو بلوتنديري فتيمما ɓetami sayidan e leydi tayiban laaɓundi poy ɓe saami fa sallaya ɓe juuli ɓe yehi noon e nder ko ɓe yahata kon summa wajadal ma refti ɓe heɓoyi ndiyam fil wakkati e nder wakkutu on tawi wakkutu on feƴƴaali fa aada ahaduma assola goɗɗo e maɓɓe filliti julde nde ɓaɓe ɓe ndiyam ɓe sallike goɗɗo e maɓɓe filliti julde nde wal wudu ay salligi on o salligi ha o gayni o filliti julde nde walam yuidul ahar oya dow kañum kanko o fillitaki oyni mooti min ɓami lanni tamadem juula fi mi heɓi ndiyam mi salli goto kono noon mi fillitota ko julde nden kala haɓɓiti ko kañum mari goonga summa ata ya rasulullah refti ɓeyre ka nelaɗo sallah sallam fa dakara dhalika lahu ɓe jantani nelaɗo ɗum mi mana lego ɓe sifani nelaɗo fa gala nelaɗo ma kani lilladi wonan ɗon lam yuidi mo fillitake julde nden ɓe maaki usibta sunna an on a heeɓi sunna o wajizataka salataka a yoɓama kadi julde ma nden wa gala lil ahar ɓe makani oɗa lakal ajru marratani anno wodanma baraji ɗiɗi baraji nde juldeɗa e baraji nde juldeɗa rawa abou daoud an-nasai ɓeɗo ko mbo hetti goonga ko tawɗo fillitaki julde nde on andi on ɗon innama an a heeɓi sunna o a yoɓama kadi julde ma nde ka tawi ɗon o heeɓi sunna makko o heeɓi sunna o hawrodiri e sunna ne laaɗo lanni o heeɓi ko ɗaɓɓa kon lanni oɗa noon ɓe maki han iɗa mari baraji ɗiɗi ayno o wiyaɗo heeɓi sunna on ɗa goɗɗo anda ko baraji guluje jeel o heeɓi woɓɓe goo jiɓoto ɗo ɓeɗo ɗiɗo ɓe mana goyɓe fof ɓe mari goonga goto heɓali toro kono a wara ilegoy mo fillitaki on kon ɗon hawrodiri e sunna on o yoɓama kadi julde makko nde oɗa ko nelaɗo maki ko baraji ɗiɗi o mari est ce que en faami ko andigol emo tamike juuli o heeɓi ndiyam haray tamamuye on bonigoy joni ko be o tamos tawi ko angal ndiyam o tamorno wona barme wona goɗɗungo kono o fillitota kala julde ko juuluno ɗum ko goho ɗimmel ngel mo tamike ɗo yeehi ha Dagara paw mo tamike ɗo ƴetti avion jippoyke Saudi waɓutu hino heewi toon hino selli ka juula hara o tamake ɗimmo hara o salligaki tawi woni hani ndiyam heɓaki saabu woɓɓe goo innayi mo tamike sellataka o yaha distance ɓuuri ka ayatal kursiyu jangete haray ɗum ɗon hana ha kala ko salligi gollata tamamuye kadi gollay tamamuye goto juulay julɗe tati nayyi joyi jeegoo wulure en tant que tamamuye on bonani wano salligi on juulirta noon ko wano noon goɗɗo no wawi tamade ya kala ka yeeyi aduna ko bonnata tamamuye o ko bonnay ɗi salligi ɗin allahumma hara ko tamorno ko manquede ndiyam so heeɓi ndiyam ko ɗum ɗon tum bonnata tamamuye o wan ibn abbas radiallahu taala anhu
ɗa taw ko rawahu Abu Dawud an-Nasa'i wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi e dalal Allah azza wa jalla wa in kuntum sollati kenon marda ko on nawnuɓe aw ala safarin mahi ɗon e hoore lawol qala o wi wo ida kanat silatike ko ɗum woni e birrajuli e gorkon aljurahata barmeji tawi woni gorkon hino barmi mari barmeji ka ɓanndu makko fi sabilillahi fi ɓanndugo lawdina Allah kan hara ko e nder ɗum o barmi si wiyama fi sabilillahi ko goɗɗo natata soppuru ka ngesa makko ma remugol ma duulagol o barma ɗon on barmi ko jeeyaɗo fi sabilillahi goy ko goɗɗo barmata ka sarde makko ma ka butiki makko ɗum ɗon fof hino naati ɗon ɓe mana ko kala barme dagi ɗon ko fanda ɗon ko woni tun ko précis sa ko barmi jihaadi fo yajinibu joni noon o heeɓi janaba fo yajinibu heeɓi noon janaba e hoore barmi makko on ko onno o warrata fo yakhafu haray mo hulli an yamuta nde o mayata mande museni ndin ɓeydoto mande barmi ronkata sellude inifta sala so lotike haray wotta o ɓittin hoore makko wotta o waru hoore makko tayammama ko yo o taamo raw dara gutuni mawqufan hadis on ko darnaɗo warafa o ɓanti hadis on al-Bazzar wa sahahu ibn Khuzaimah al-Hakim wan ali ƴettama ali radiallahu taala anu qala o wi in kasarat fusno ihda zandayya gotel e bimana e zandayya an on bimana ɗum ko ƴi'eɗen ka fala juuɗe o andi fala jungo ngon ko ƴi'e ɗiɗi won ɗon o wino wo gotal e ɗen ƴi'e yan ɗum ɗiɗi helno ɓa ɗum heeli haɓɓa noon joni waɗa keɓɓule fa sa'altu rasulallah sallah sallam bilandine laaɗo Allah on konno joni mi warrata ɗum ɗon tamotako salligotako ko honno fa amarani ne laaɗo yamirilan an amsande mi maskata alal jabairi e hoore keɓɓule ɗen kala helɗo keɓɓule haɓɓa ma kala huɓuɗo bandi tara e hoore mum ma kala barmuɗo kool haɓɓa e hoore mum ma kala helɗo ɗum maha haray ko yo taamu ko yo rewnu junngo ngon e hoore bandu on ɗon ma e hoore ko maha kon ma e hoore keɓɓule ɗen o yaha o juulide mum ella ala rawa ibnu Majaha bi sanadin wahin jiddan e mana on nde tugorde waggu ɗum e moƴƴa wan Jabiri radiallahu taala anhu fi rajuli o yewti en fi gorko alladi on shajja barmunoɗo e nder jihaadi faktasala o lotoddi noon longal e muɗum fa mata o maayi ɓa o maayi ne laaɗo humpitike ɗum ko barme o lotodi e muɗum o maayi ne laaɗo maki ono o falje kono gasi innama kana ande laatike yakfihi yo ninomo an yatayammama nde o tamoto fi longal ngal o fi salligi on wo waya asabu o haɓɓa la jurhi e hoore barme makko hirɗatan linsere summa yamsaha refti o maska alayha e hoore linsere nden ko ni hanuno warrude o yaksil o loota sa'ira jasadi ɓanndu makko hedditindu sellunu ndun moye ɓi janaba wona de wasi kadi aray so tawi woni junngo ngol loototako misal ma koyngal ngal inna ɓanndu ɗum fof loototako on tigi loota e ɓanndu sellundu ɗum fof kala ko newoto lootugol kon ko newotako lootugol kon on tigi taama on tigi ɓuɓɓina junngo ngon mawla si ɗum no newo so tawi ɗum kadi newotako tawi hay ɓuɓɓingol junngo ngon fewtina eɓɓatako on tigi ɓiira junngo ngon ha ngo yora o mawla si ɗum kadi fof gasata on tigi yaha juulira no haray no selli rawa Abu Dawud bi sanadin e tugorde fi nde woni mum da'afullo e wa fino e hadis ikhtilafu lutodiri ala rawihi e filliɓe mo o wan ibn Abbas radiallahu taala anhuma qala o maki mina sunnati no jeeya sunna o Allah yusalli rajula nde gorko juulidata bittayammumi tamamuye illa salatan wahidatan sona julde wotere ɓe mana o no jeeya e sunna o hara goɗɗo juuliral tamamuye goto julɗe ɗiɗi tati ko hadise ɗo ko ɗon o nde yewtere nde yiwɗen ka malikiya ka akdariɗa wonde tamamuye goto juulata waɓatuji ɗiɗi farilla koye o hadise ɗo ɓe tippi hiɓe mari dalil kono ko ɗi hadiseji feƴƴuɗi to ko ɗin ɗon ɓuuri donnude on ɗo wo summa yatayamamu salat summa yatayamama refti ko yo tamano li salati l'ukhra nde julde wo sellataka juulira julɗe ɗiɗi tamamuye goto so juuliri nde julde ɗo tamamuye julde ko ari wo ko yo tamo kono ko selli kon on tigi juuliray